بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته وتخلق بأخلاقه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين يا أكرم الأكرمين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Alhamdulillah mga palanggungan haaramasin Allah subhanahu wa ta'ala yari na isab kita niyo miabot pawakto sing kita niyo amoy inhi pagtutukbal pangadjian laung ta suko-sukosin ako haadlaw istinbiha ini laung tamalam salasa in waktu sing kami sa kahaba laung ta adlaw mahapon sin isnin malam salasa hapo as sambahayang isya biha ini in kami insyaallah subhanahu wa ta'ala laung ta magpanukbali sin pangadjian akato niyo katan amo in suko sing kami haruman ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Jari niya mga katawtay manghuran haagama Islam murah-murahan bang mayan kita niyo sin Allah ta'ala patutugon halawm sin pag-iman sa wasa mon kaniya sarta patutugon pagkakalon halawm sin pamando iwan hidayat niya amuyin bang kita niyo mag-agama haagama sa bunal naudeng hadarat niya di kita niyo muklas deng havitikan pamando amuyin piyasampay sin rasul niya sallallahu alaihi wasallam piyatarang hakato niyo katan karna inabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumtumon sin ako iwan sin kamo mga tautay manghuda ma Islam wala siya nagbati laol nagpasampay sin risala naugdeng hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga kasahabatan niya sampay laung tain panghindo sin nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam si mampay miabot maripababaan hangin sampay pamasata ini si maplag in panghindo si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amoy in laung tanaglaton manglaton dayhang katao pahang katao dayhang kasahabatan maun patabiin patabit tabiin iban nasin mga generation sumuno ha mga nasabot talong tabi mga patahunan yadto jari niya mga tay manghudaa ma Islam tumtumon nato in Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha wala pa siya miyuklas deng harun niya napasawa niya kato niyo katan sarta napatarang in pamando naog deng hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala ay wala siya nanay kuri deng havanua dunya hingga suway niya napatarang napasawa in panghindo sin agama Islam amo insawa di na mahapong in ummat niya magpaham malaingkan napatarang niya napasawa niya sin sasawa-sawa pagpatarang paliharan aturan panghindo sin agama naog ding hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala tanda niya kita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam inari niya laung niya taraktukum ala mahajjatil bayda bininta na kamu doon ha sa sawa-sawa sa tampal-tampal aturan
panghindo paliharan pag-agama. Intanda niya lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam, intanda sin kasawa, layluha kanahariha, indum niya, biya dalawang nasin adlaw niya. Indum niya, biya da sin adlaw niya. Hati niya, di kita mahapong magpaham sin agama, karna napasawa, napatampal na sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakasahabatan niya, sampay miyabot maripamasa na to, in panghindo, na ogdeng hadarat sin Allah Ta'ala, piya sampay sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampay lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazigu anha illa halik, wayroon sumiha, daingha sa sawa-sawa pamando ini, malaingkan in sumiha daing kaniya, amon di mamaugbog kaniya, di manggayunggong kaniya, halik, malaingkan in kaaunan niya, majuljana siya di hadunya ini, labi luwa, majuljana na siya haadlaw kana. Magkangi-ngi na in kaaunan niya, sabab mayta, di na siya makawatok, papag-iman matan, pa Allah subhanahu wa ta'ala, di na siya makawatok, mag-arama hakaamuhan, haarama sintuhan Rabbul Alamin, bang siya sumiha, daing hapamando, na pasawa kaniya sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabya na sin ari mga tay manghuda arama Islam, wala tuod in Nabi sallallahu alaihi wasallam nagbin. Uno-uno na parkala, wala niya tinggalan kato niyo, bat wala piyuklas kato niyo ingkatan, uno-uno na pagkaradyaan, amuyin mahinang par sa baban, hikasuok na tukbatuhan Rabbul Alamin, inyad tukatan, kaya pasampay niya katukatan. Kaya panghindo katan, sin Nabi sallallahu sa alta, naraak niya kita, in patudjumun, maun pakarparkala, amuyin mahinang sa baban, hikasuok mo patuhan mo Rabbul Alamin. Damikyan, wayroon parkala, uno-uno na, amuin mahinang par sa baban, hikalayo na to, day nga tuhan Rabbul Alamin, malaingkan in siya, nagpaanay bakato niyo katan. But in parkala, yaon bang mo mahinang par sa baban, hikalayo mo, day nga tuhan mo Rabbul Alamin. In yan, piyatarang si Nabi sallallahu alaihi wasallam, in arinia, mataraktu sayan, yukarribukum ilallah, illa wa amartukum bihi. Wayroon kya tinggalan ko uno-uno na parkala, mahinang par sa baban, hikasuok niyo, patuhan niyo Rabbul Alamin, law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa wa amartukum bihi, malaingkan naraat ta kamo, law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, paparkala yaon, amoy in hikasuok niyo, patuhan niyo Rabbul Alamin. Hati nabiyay takato sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, in katan parkala, bang nato mahinang, in yaon hikasuok na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Maksud hikasuok, hikadawhat na to sin rida, iwan ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang in parkala yaon nahinang na to, amo india akan kato sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wayron nalipas uno-uno na parkala, paliharan pag-agama, hikarayaw kato, bilang ibadat patuhan Rabbul Alamin, malaingkan ininikatan, manahut maaslag, kaya pasampay kato sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Damikyan, wayroon day sablong niya, wama taraktu sayan yub'idukum anillah, illa wa andartukum bih. Wayroon day kaya tinggalan ko uno-uno na lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, amuin mahinang par sa baban, hikalayo niyo, ding hatuhan niyo Rabbul Alamin, malaingkan na paanib ta na kamukatan, ding haparkala, amuin hikalayo niyo, ding hatuhan niyo Rabbul Alamin. Hapo bisara mga tay manghuda agama Islam, piyasawa, piyatarang, sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakato niyo katan, in panghindo palihalan pag-agama, ay wayroon tuod na lipas parkala, ibadat patuhan Rabbul Alamin, malaingkan manahut maaslag,
napasampay sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hakato niyo katan in parkala bang nato mahinang hikadawhat sin rida sin Allah subhanahu wa ta'ala damikyan in parkala bang nato mahinang amuin hikalayo day nga Allah subhanahu wa ta'ala piaanib katan yung sin Nabi nato sallallahu alaihi wasallam day nga parkala amuin mahinang sababan hikalayo nato day nga ulong iban rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan, matay mahuda ka ma-Islam, in katarangan, sin aga ma-Islam, napasawa na kato, sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabalikan ko, di kita niyo mahapong, magpaham sin aga ma, karna wala siya namukla siring hadunya, malingkan napasawa niya, sin sasawa-sawa, panghindo, in aga ma, ha, wala pa siya nakataykod dahil habaruan niya ini. Jari niya matay manghuda agam Islam biya na sinari in maudu amoy in longta dagay rayon sin kita haruman ini insyaallah subhanahu wa ta'ala amuna in paliharan kiyabay ta Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah long niya laysal haqqu bikasratil fa'ilin wa innamal haqqu bil barahin. Magkulang maglawi inbayta Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah bilang long tamawdo sin kita haruman ini kabtangan niya long na laysal haqqu bi kasratil fa'ilin ay bukun long na in kasabunnalan amuy in sabab sin mataod inimihinang kaniya hati niya bukun dalil bat inyaon hakasabunnalan saukat na mataod inimihinang atawakan miya magad kaniya bukun yadto in dalil sin kasabunnalan mga tayo manguda agama Islam hangkan inibya mga longta bisarahon tayong parkala ini sabab niya mataod din hamasa na to bihaon ini kataw tay manghuran di na mag-upiksa atawakan magkita sintiap-tiap pangadjian atawakan laong takakahinang di maragbos pag-agama hihinang sin masa ini atawakan hamasa ini di sila mag-upiksa bang inyaon aon katinduganan padduman dahil hakakahinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam atawakan in ini aon dabaha tianuran dalil bat inyaon bilang ibadat patuhan Rabbul Alamin di na in tao magparurisin bihayad to sa in kamatauran na in kato bihayaon ini laong na doon na ba kita magad lumamod hakamatauran insa kaula-ula apabila aun himihinang sinparkala hapangatod nila mataod in miyamagad hakakahinang yaon atawakan hatumpukan yaon bang mga tumpukan mataod taon nila mataod followers nila in kaibanan nagguwal Muslim hamasa ini analong na agad na kita hakamatauran in sa kaula-ula para kanila saula na mataod miyamagad tumpukan atawakan hatumpukan yaon himihinang sinambok parkala kulang in wala miyamagad sa mataon in miyamagad para kanila amo na in nakaamu salta kasabunnalan na mga tay manghuda agama Islam mang bihayad to in kaarita magkawa pamando padduman tungod pag-agama tan tumalong na kita ring haran kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab bukon in agama na mayta magdiling ka mo hamataod kita aniyo wangisin mataod miya magad hatumpukan yan indoon na kamo agad bukon bihayad to in pamanto sin agama wala in Allahu ta'ala nakabayta bihayad to damikyan in Nabi sallallahu alaihi wasallam wala siya nagpitwa nagdihil fatwa hakato niyo katan imian long na bangso pama aon pakaradyaan jumato
paliharan pag-agama, in mahinang niyo atulan at tawakan dalil hakasabunalan bang matawrin niya makad kaniya na amo na sa bunal. Wala in Nabi sallallahu alaihi wasallam na may tabihayad to. Narika to bihayaon hamasa na to magliling in mga katawtay manghuran sintumpukan banglong na mataurin niya magad labiluwa. Maaptabya mga katawtay mo na kami Islam. Saula na inyaon miya magad hatumpukan niyaon hapangatod nila mga tawhalul akkal panday pandikal bayan buddiman yaon hajumlahan tumpukan sin mga yaon inari nila along na yaonin kasabunalan mga halul akkal sa miya magad kanila yaon maaptabya mga tayo muda ka Islam at awakan lang na yaonin mga barka nandoon halawman nila yaon hapangatod nila ba't amo na yung kasabunalan nabukong biyayad to in pagbanding ta at tawakan in kaagita amoy in long ta magpuso sin kasabunalan hapang hindo sin agama Islam bukon habanus sa matsin bahasa matay mo agama Islam bukon quantity in pag hinangon mo basis ba't kasabunalan na yaon bukon quantity salaw sin mga ulama, quality, sin kakahinang tugod pag-ibadat. In pagtakon quality, in kitaon mo in kakahinang yaon. Sibo da mataurin miya makad kaniya, atawa tiyo miya makad kaniya. Bang in kakahinang yaon, hihinang sin mga mano siya, halaw man sin kauman mo. Atawa kikita mo, katilibot mo. But in kakahinang yaon, aun tiyanuran, dalil, katarangan hapang hindo sin Allahu Ta'ala. Labay rin hakakahinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayaw na ka magliling, doon na ka mataod at awakan tiyo imya magad, bang timinggil hadalil, amuyad to in kasabunalan. Amuyad to mga tayo mahuda agama Islam. Invite tayo sila ko Islam, Ibn Taymiyyah, inarin niya, laysal haqqu bikasratil fa'ilin, wa innamal haqqu bil barahin bukon laong na ing kasabunalan bat sa kaula-ula saukat na matao dinimihinang kaniya bat pakanutod mo kasabunalan na laong Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah bukon yad to kasabunalan pa wa innamal haqqu bil barahin sumagawa in kasabunalan amurain mabilan kasabunalan minsan patiyo inimihinang kaniya bang siya timitinggil hadalil amuyad to in kasabunalan habay tay Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Ininipiyatarang niya sa babaon ayat sintuhan Rabbul Alamin ha Quran mahamulya na may gimapi hakabtangan niya ini. Sarta amoy nintinduganan niya piyangawaan niya dalil sinkabtangan niya. Intuhan Rabbul Alamin na may Laong niya la tuti' aksara man fil ard wa in tuti' aksara man fil ard yudilluka an sabilillah. In long si mga ulama la tuti' aksara man fil ard. Ayaw ka mo magad atawa ayaw ka magad atawa bukon in agaran mo in saula na amoy in mataod himihinang hababaw sin gumi. Karena in ayat sin Allahu Ta'ala, wa in tuti aksara man fil ard, banglaw sin Allahu Ta'ala in agaron mo o Muhammad, saukat na mataod miya magad hababaw sin gumiyan, atawa himihinang hababaw sin gumiyan, mataod sila tumpukan, amuin agaron mo saukat na mataod, yudilluka an sabilillah tantu malong nila kauyan dengharan tudyo patuhan mo Rabbul Alamin. Manunjo kisin bukon tuy habanus iwan taod sintaw himihinang indalil bat miayan mo in ikaw kasabunalan matarang imbay sin Allahu Ta'ala balikan ko wa in tuti' aksara man fil ard
yudilluka an sabilillah, bang amuin agaron mo, in kamatauran habawaw sin gumian, tanto malawng nila nakaw yan, lawngon nila nakaw yan, ding haran tudyo patuhan mo Rabbul Alamin. Amuin ni mga tayo manghuda ka Islam in dalil mahuot, na may taikato niyo sin bukun tuwi taod in pagkitaon, sa in pagkitaon, bang in kakahinang nakaamo. Hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hasun na sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amurayadto in kasabunnalan na bilang. Sabnya namamayta in Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang padduman sin kita niyo matay manghuda ka Islam, long sin Allah subhanahu wa ta'ala, in ayat ini, kamawmuhan na hadya pagbasahon sin mga ulama, magnanasihat, hauno-hauno binaybayan, pagbalik-balikan na hadya ini, aon na kaibanan, hingason na magdungog, amo na hadya yan lang nin ayat, pagbasahon niyo, hibayta niyo. Da mga tayo mo da ka Islam, minsan pa pagbalik-balikan, basahon na mo ayat ini, karna sa lugay in taudi na mayan muntol, in kakahinang niya maun pakabayaan sin Allahu Ta'ala, piyatarrang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, asal di tuod man jari uminsap humundong, in mga ulama, mamayta sin kallam sin Allahu Ta'ala, mamayta sin ayat ini, karna amuinin bayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, hakato niyo katan, ba't kita niyo makatudyo pagkaamuhan sin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan pa, kabalikan ko, daran na ini biyawangkil sin mga ulama, na ayaw kita sumuhon magdungog. Karna in ayat ini, bilang panghimati, hakato niyo katan. Ipagpasawa, hasupaya kita niyo makabati, dahil hakatigid luman sin kaawam. Dahil hakalaungan, makatudyo kita niyo maun pauno, pagkasawahan, sin hidayat panghindo, dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Intuhan Rabbul Alamin, instruction niya, hakato niyo katan. Amon na nga kubar iman, pa Allah subhanahu wa ta'ala. In agi niya, wa ma'atakumur rasulu pakhuduhu. Diin na, uno-uno na, in napasampay kanyo sin Rasul, sallallahu alaihi wasallam, amo na hadjayan in kawaan niyo, in singuran niyo, in hinangon niyo. Matarang in bayta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Diin na, in napasampay kanyo, napatarang kanyo, sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, amo na hadjayan in kawaan niyo, bogbogin niyo, iwan ang gawta inyo. Wa ma nahakum anhu fantahu. Uno-uno na isab, in piyanglangan niya kanyo, papaaniban niya kanyo, di ipapahinang, damikyan, anibin niyo, tangkisin niyo, ayaw na kamuhiminang kaniya. Matarang matay mo da akamay samin, ayat ini. Batuy, in pag-akamata, diin na bahadya, in napasampay sin Nabi, amo na hinangunta. Dahil naman haparkala sunnat, labi luwa paparkala pardo, at tawakan wajib. Ara kung inwala na, ano ayaw na kauhiminang, karena bukod na dudaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan diin na isab, in piyanglangan niya kaniyo, in papaaniban niya kaniyo, di na ipapahinang, damikyan tinggalin niyo na, ayaw na kamuhiminang kaniya. Kita ni ba matay manghuda ka Islam? Lang mo na may kita nagsambahayang, 5 waktu. Makalima halam sin kawan tagupat ka dyan. Hanggang kita simbahayang 5 waktu, karena ini napasampay si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakato niyo kata, nakasahabatan lebeluwa. Sinin pagsambahayang, makalima halam sin kawan tagupat ka dyan, ini parkala, daakan sin Allah ta'ala, piyasampay sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanggang na kita magsambahayang 5 waktu. May takaw magpuasa, maabot in bulan Ramadan. Hanggang kau nagpuasa, maabot in bulan Ramadan, bilang pardo in pagpuasa, sab napasampay sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, but in pagpuasa Ramadan, pardo in hukuman, wajib in hukuman, hakatan bariman. Amo yan, napasampay sin Nabi, hanggang kau himinan kaniya. May takaw si mambahayang, sambahayang fajar, 2 rakaat da.
Bukun tu, bukun upat. Sabab napasampay sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bat in sambahayang fajar, 2 rakaat da. Bukun 2 rakaat, bukun 4 rakaat. Hangkan na kau si mambahayang 2 rakaat da, pasal amo yadto in instruction kato. Sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, biyahayad to in kalingkat, in kasimple, long sin bahasa, sin panghindo, sin akamata, in hinangunta magad na hadya kita. Maun na hadya kita, long tahiminang, sin diaakan kato, sin napasampay kato, in wala na matay mauda ka may Islam, wala na kau kya wajiban himinang kaniya, arakala in yan, bukun na pag-akama, haway ta sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amo yan, mga tay manghuda ka may Islam, in kasawahan sin akamata. Dito kita mahapong, magpaham kaniya. Hati niya rin, in napasawa sin sara, in pagtakon sara, mga tay manghuda ka may Islam, amo na India akan, iban sinliangan. Dia akaw sin Allah nagsambahayang, sarayad to. Dia akaw sin Allah ta'ala magzakat, sin alta mo, bang maabot na hanisab, sarayad to. Damikyan, inliangan, sara da isab. Liangan kaw sin Allah ta'ala, hindi ka papasuokong paparkala zina, inyad to sara sin Tuhan na bulalamin. Hindi ka manjari, sumuok paparkala zina. Damikyan, liangan kaw sin Allah Ta'ala, in magkabtangan sin lukat lambing, sin longta tumbi, sin magdarabis sara, inyad to sara sin Tuhan da bulalamin. Siyara niya mga bariman, in ayaw magputing, ayaw magpaninggad-ninggad, ayaw magpamungmung, ayaw magpanggura-gura pagkahi, labi luwa mga bariman gura-guraon, inyad to hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan, insara sin Tuhan na bulalamin. Insara kawalikan ko. Amo na India akan niya, iban sin liangan niya. Amo yan, inkahapuan sin na sin sara. At tawakan siyara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga katotay manghuran haaka maistam. Sa manjari, mari kita pamauduta. Biada sin aki, bukun in basis ta, bat maiyanta inyaon kasabunnalan, amuin kitaon mo saukat na mataod in miya makad kanya. Bukon yan to. Kitaan niwa mga tayo mga ka may Islam. Law si mga ulama, law na walaw bahasta an kalimatin aktharun nas. Kitaan niwa tayo mga ka may Islam. Walaw bahasta an kalimatin aktharun nas fil Qur'anil Karim lawajadta ba'daha la ya'lamun, la yashkurun, la yu'minun. Walau bahasa an kalimatin aktsaruhum lawajadta ba'daha fasiqun, yajhalun, mu'ridun, la ya'qilun, la yasma'un. Kitaan niyo ba matay muda ka may Islam? Biyayta sin mga ulama, laong na bang mag-research kaw at tawakan magbahas kaw, basahon mo in Quran, mahamon liya. Kawakan mo, aun na mga ayat sintuhan na bulalamin, nasabot niya laong na aksarun nas, in makna niya, sa taud-taud manusya, at tawakan kamatauran ng mga manusya. Aksarun nas, in labi mataod ding mga manusya. Bang masabot lang na sin Allahu ta'ala aksarun nas, nasabot in mataod iban mabanus, halam sin Quran mahamul liya, lawajadta ba'daha, kawakan mulong na, puas sin kabtangan aksarun nas, nasabot in mataod in mabanus, in sumugpat ayat puas niya, lang sin mga ulama, bukon na marayaw in sipat niya. Bukon na marayaw sa sabutan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang niya biyangkil in kabtangan mataod dahil mga manusia, kamatauran ng mga manusia, in sipat siyabot sin Allah, sugpat sin ayat ini, bukon na marayaw in sipat sin mga manusia yan. Kitaan niyo matay mo da ka may Islam. Upamahon niya.
Biyayta sin Tuhan Rabbul Alamin, halam sin Quran mamu nila. Laung niya, wa aksarun nasi la ya'lamun. Kamatauran ding mga manusia, laung sin mahasot si Allah, la ya'lamun, wala, di sila makapaham. Di nila kaingatan in panghindo sin Allah subhanahu wa ta'ala. So, aksarun nas, kamatauran ng mga manusia, la ya'lamun, wayroon pangirab, tungod bagtuhan pa Allah subhanahu wa ta'ala. So, siyabot in mataod, sa in mataod, in mapuas niya yan, tulaw sin Allah, mga tao, way pangirab sin pagtuhan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di minsan maingat, manauhid patuhan Rabbul Alamin. Hinasyo, kamatauran ng mga manusia. In sumuno, wa aksarun nasi la yashkurun. Kamatauran laung sin Allahu Ta'ala ring mga manusia, la yashkurun, di maingat magsukur patuhan Rabbul Alamin. Hani'mat kaya anog harak kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. So kamatauran ng mga manusia, uno ya Allah, di sila maingat magsukur patuhan Rabbul Alamin. Amo yadto in baita sin Allah Ta'ala, bang nasabot in aksarun nas, in sipat sumuno kanya bukon na marayaw. Damikyan haamok, parmasin Allah Ta'ala, wa aksarun nasi la yu'minun. In kamatauran ding mga manusia, di magpaparat saya patuhan Rabbul Alamin. Kitaan yung matay muda agama Islam? Dalil sin, bat bukon tuwi, in kasabunnalan, laong tabya mga maiyan mo, in yaon na kasabunnalan, saukat na mataod sila at tawakan mabano sinimihinang kanya. Sabyari na indalil na basta tahay noon. Bangin Allah Ta'ala mamayta sin aktharun nas, inhibayta niya bukon na maryawin sipat. Damikyan, law si mga ulama, banglaong na bastahon mo in Quran mahamon liya, kabakan mo on kabtangan sin mahasot si Allah aktsaruhum, kamatauran din kanila, imaksud diha ini. In mapuas niya law na bukod na maraming sipat o pamakon niya. Law sin Allah Ta'ala, wa aktsaruhum fasiqun, in kamatauran din kanila fasikun, mga tao fasik. In mga tao fasik ay khuruj an ta'atillah, mga tao nakagawa na din hapagtaatan patuhan Rabbul Alamin. Bimakna, mataod hindi magtataat haraakan sin Allah dahil sin magtataat kaniya. Nabang kasamunalan in mataod. Magad ko ha mga tao fasik, sablaw sin Allah, in sa taod-taod din kanila, amunain mga tao fasik, di magkakahagad magtataat patuhan Rabbul Alamin. Damikyan siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala, laong niya wa aksaruhum yajhalun, in kamatauran din kanila, mga tao awam. Mga tao awam haara masintuhan Rabbul Alamin. Ay tiyo-tiyo da rin kanila in maingat magtuhan pa Allah subhanahu wa ta'ala. In kamatauran din kanila, mga manusia, yajhalun, mga tao awam, halong bahalo, di maingat magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan, siyabot sintuhan Rabbul Alamin, wa aksaruhum mu'ridun, in kamatauran din kanila, mu'ridun, miyamalling, daing hapagtaatan, miyamalling, di mabaya, magad, haraakan sidallahu subhanahu wa ta'ala. Timatay kod, simusulak, sinparda akan sintuhan Rabbul Alamin. Hisyo, kamatauran din kanila. Den kadasyo, daing hamanga manusia, siyabot sin Allah, mataod din kanila, miyamalling, daing hapartawakan sintuhan Rabbul Alamin. Damikyan, law sin Allah subhanahu wa ta'ala, parman niya mahamulya, wa aksaruhum la ya'lamun, kamatauran din kanila, la ya'lamun, habok ayat, la ya'kilun, kamatauran din kanila, la ya'kilun, mga taulaw na wayroon akkal. Mga tao di pag-usalon in akkal nila, hipagtali pakabasaran sintuhan Rabbul Alamin.
Kamatauran din kanila, di nila pagtalion. Di sila manganali pagkabasaran sin Tuhan Rabbul Alamin. Siyabot sin Allah Ta'ala, kamatauran din kanila, mga tao wayroon sayo, mga tao wayroon akkal lang sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inhinapusan, parman sin Tuhan Rabbul Alamin, wa aksaruhum la yasma'un, in kamatauran din kanila lang sin Tuhan Rabbul Alamin, la yasma'un, di sila magpangdungog, hapang hindo sin Tuhan Rabbul Alamin, di magpangdungog, hapya sampay kanila, sin karasulan, piya sampay sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, piya sampay sin Allah Ta'ala, maun kanila, piara sin Allah Ta'ala kanila in karasulan, di nila pagdungon in panghindo sin karasulan, amuin piara sin Allah Ta'ala, patiap-tiap kauman hamasa na kauna, sampay mali pamasa sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amuyat tumatay mahudaaga ma Islam. In mga ayat, bang mo basahon, nasabot sin Allah Ta'ala in kabtangan sa taod-taod, sa in sipat mahuli niya, bukon na marayaw in sa sanglitan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namatay mahuda ka ma Islam. Banglaw mawat saukat na mataod amoy kasabunalan, nadungdungi in parman sin Allah Ta'ala. In kamatauran din kanila lang sin Allah. Mga tao ay akkal. In kamatauran din kanila, di magsusukur pa Allah Ta'ala. In kamatauran din kanila, mga tao miyamaling, din haraakan sin Allah Ta'ala. In kamatauran din kanila, di magpangdungog, haparda akan sin Tuhan Rabbul Alamin. Na, manjari, mga tayo muda ka ma Islam. Marisab kita, paayat sin Tuhan Rabbul Alamin, amuin nasabot in kalima qalil. Qalil. Hati sin qalil, lawan sin mataod. Ay bimakna tiyo-tiyo. Tiyo-tiyo. Law sin mga ulama, bang mo isab mabassalong na in ayat, halaw sin Quran mahamul liya, nagsabot in mahasot si Allah sin kabtangan qalil, tiyo-tiyo, sumagawa long sin Allah, long sin mga ulama, in siyabot sin Allah tiyo-tiyo, in mapuas kanya yan sa sanglitan, pupudjihan sin Allah Ta'ala, ha mga manusia yan, tiyo-tiyo yan. Hati niya, sipat marayaw, bang siyabot sin Allah in kalil, in sugpat hayan, piyudji siyang lit sin Allah Ta'ala, in mga tao tiyo-tiyo. Yan hantang niya. So, pama, haayat sin Tuhan Rabbul Alamin, siyabot sin Allah Ta'ala, in paliharan kan Nabi Allah Nuh alaihi salam. Nuh alaihi salam, amuin panagnaan Rasul, piarasin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pabangsa manusia, siyabot sin Allah Ta'ala, law niya, wa ma amana ma'ahu illa qalil, wayroon dalawang na namarat saya, miyagad kan Nabi Allah Nuh, alaihi salam, malaingkan in miyagad kaniya, qalil, lasaman yu da, dahing ha mga manusia, hakauman niya, in miyagad kan Nuh alaihi salam. In tiyo-tiyo ini, marayawin sipat nila, sabmayta, sila na ini in miyagad, kimahagad, habayta si Nabi Allah Nuh alaihi salam, amin daakan dahing hatuhan Rabbul Alamin. Wa ma amana ma'ahu illa kalil, wayroon da nagkahagad, miyagad kaniya, malaingkan tiyo-tiyo daring ha mga kauman niya. So tiyo-tiyo inasabot, sumagawa marawin sipat, sa mayta, mga bariman in mga tiyo-tiyo ini. Amuyat timbayta sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikarwa, ayat sin Tuhan Rabbul Alamin, nasabot in kalima kalil. Parman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, asutul waqi'a, law niya, sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. In ayat ini, siyabot sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, in mga tao amuin tiyatagamahan, sin darajat sa taas-taas, haadlaw mahuli, halom surga sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Law sin Tuhan Rabbul Alamin,
in mga tao tiya tagamahan sin Allahu Ta'ala sa taas-taas bubutangan halam surga sin Allahu Ta'ala sullatum minal awwalin kamatauran daing kanila in kamatauran guwa daing hapatahunan nakauna kamatauran guwa daing mga generation nakauna wa kalilum minal akhirin tiyo da ha generation hinapusan tiyo da hapatahunan hinapusan in makalamud kanila amo in patahunan hamasa na to bihaw nini tiyo law sin Allahu Ta'ala daing kanila in makalamud kaya tagamahan sin Tuhan Rabbul Alamin sin darajat sa taas-taas halam sin surga sin Allahu Ta'ala haadlaw kana siabot sin Allah yung kalil sa mga tao ini mga isisurga law sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala damikyan haayat sin Tuhan Rabbul Alamin nasabot dihay ning kalil in parman sin Tuhan Rabbul Alamin wa kalilun min ibadiyas syakur parman sin Tuhan Rabbul Alamin iban tiyo dalong sin Allahu Ta'ala daing ha mga ipon ko in nagsusukur ha mga nikmat sin Tuhan Rabbul Alamin o nimbayta sin Allah Ta'ala tiyo da in daing ha mga ipon niya in nagsusukur pa Tuhan Rabbul Alamin so hanasabot ta ayat nasabot in kalil in sipat niya marayaw sabmay talong sin Allahu Ta'ala wayroon da nagkahagad kan Nabi Allah no malaingkan tiyo da damikyan in mga tao tiyatagamahan sin kasanyangan haadlaw kana tiyo da daing ha mga patahunan hinapusan damikyan lang sin Allah Subhanahu wa Ta'ala tiyo dalawng na rin ha mga ipon ko in maingat magsukur marikako wa kalilun min ibadiyas syakur in ayat ini mga tautay manghudaa ka ma-Islam, amon hinapusan ayat na basakuhain doon, wa kalilun min ibadiyas syakur, jimatu ini, aun jimatu hamasa sin Amirul Mu'minin, Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, hamuk masa laung tabiak mga sila sinamuin, suy-suy ini, laung namuk masa miyanaw, in Amirul Mu'minin sung niya harap panaw patabo nakalaway siya hambuok Muslim hamasa niya nangin dua pa Tuhan Rabbul Alamin sarta diungog niya pengin dua in dua sinambok tay manghudyaon amo in diungog sin Umar ibn Khattab in panginduaan niya inarin niya long niya Allahumma ij'alni min ibadikal qalil pagbalik-balikan niya Allahumma ij'alni min ibadikal qalil in makna magkulang maglabisin panginduaan niya o Tuhan ko ano tarbi lang ako palamura ako rin mga ipon mo tiyo amo yating pagbalik-balikan sinabuktay manghudyaon amo indiyungog hi Amirul Mu'minin Umar ibn Khattab radiyallahu anhu amon na hinang sababan laung ta wala nakalaos in Amirul Mu'minin madto pa panahon niya hingga iyalop niya inabuok tay manghudyaon sabab may ta hantang na ino in Amirul Mu'minin sin panginduaan niya biya nakabidda wala niya diurungog ini hamasa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam at tawakan wala niya nabasa indua ini rin mga kitabat pagpangduahon sin mga Muslim long ta kabiyaksahan. Samanjari, iya sumunin na tay manghud. Long na, biya kato tay manghud. Long na min ay na atay tabihada dua. Mambiyat kato. Halaw numulong na nakawa. In biyayan kaari pangindua pa Tuhan Rabbul Alamin. Wala ako nakarungog ng sintag na simpanginduayan, malainkan doon na kayo mo. In asuwo kayo mo, hauno mo nakawa, indua ini.
Amun imyan ka, Allahumma ij'alni min ibadikal qalil. Sabab na kabalikan ko, wayroon lang hi Umar ibn Khattab, inyan ba't mga kiyarungukan ko, dahil ka siyo na, nangindua sindua yan. Hain mo yan nakawa. Law sinabok tay manghod lang na, nakawa ko ini, indua ini, halam sin Quran mahamulya. Tani mo tay manghod? Law niya mo naman how no law na Quran mahamulya, indua yan. Na nabasa kulog na Quran, dahil mga ayat sin Allah Ta'ala, inagi sin Tuhan Rabbul Alamin, wa qalilun min ibadiyas syakur, tiyo dalawng nari ha mga ipon ko, in nagsusukur. Supya ngayon ko pa Tuhan Rabbul Alamin, ya Allah, Allahumma ij'alni min ibadikal qalil, ya Allah, palamura ako tarvila nga, dahil ha mga ipon mo tiyo sa nagsusukur kay mo. Amo inilaw na insabaman nang indua ko sindua ini, sabab nabasa ko ha Quran mahamulya, sintiyo-tiyo dari ha mga ipon niya, in nagsusukur ka niya. Nasabihan to, ado pangayoon ko patuhan ko Rabbul Alamin, bang mayan ako makalamod, dahil ha mga ipon niya tiyo yaon, sa nagsusukur ka niya. Nagtangis in Umar ibn Khattab, hamasayad to pagdungog niya. Sin ayat ini. Nagtangis siya, sampay nakapamung siya long niya, kullun nasi afkahu min kaya Umar. Dia niya nagbisarain baran niya, inagay niya, katan sin mano siya long na, labit long na mapahamdeng kay mo o Umar. Katan sin mano siya, labiin pahamdeng kay mo. Maita siya nakakabtang singkabtangan ini. Sabab maita, in ayat ini, nababasa niya halam sing Quran mahamulya. Na-encounter niya ini pagbasa niya. So wala niya na imangkan, mangindua, biyasin pangindua, sinabuktay mahudyan to. So nakahuna-una siya, wait, kasabutan, hi Omar ini, dito, makapaham, labin, paham, sinmano siya kay manandang kaniya. Sabab wala ako lang na nakatali, makapangindua, hindi pa mangindua mo yan. Na, matay mo da ka, Islam. Kitaan niyo, tiyo datoy, dahil ha mga ipon sintuhan na bulalamin, in nagsusukur ka niya. So, yung mga ini, mga palawan ha ka, Islam, mang takitaon, laong tabi mga kapag balik-balikan sin ako. Wala sin Allah Ta'ala siyang lit, in mga mano siya, laong ta habanus nila, hataud nila, hatumpukan nila, but in mga tauyaon, manunjoki sin karayaw nila, at tawakan sin kasabunalan sila. Sa kabalikan ko, in siyabot sin Allah Ta'ala riha ini, in kamatauran, ding mga manusya, in kamatauran din kanila, pag-o siya bukod na marew sipat nila. Arapon, in mga ayat na mayta, sin tiyo-tiyo, sa insipat, sa sangliton, pupudjihon sin Allah subhanahu wa ta'ala, in mga manusya tiyo-tiyo. Nalabi na marayaw, matay mo da ka Islam, bang mataud pa, mabanus pa iniminang kaniya, sarta nakaamuha aturan, padduman kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Labiyan to indayaw niya. Amo yan tumatay manguda ka Islam. Sana kabalikan na mo, hati niya, bukun tuwi, in basis sin kasabunnalan, habanus sinimihinang, sa in basis sin kasabunnalan, laong ta partandaan sinakasabunnalan kaw, in kakahinang mo nakaamu, hapadduman, habitikan, haaturan, piyasampay sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biya na singkabtangan, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, wa innamal haqqu bil barahin, in kasabunnalan laong na, doon dalawang na, hama amo intimitindog, hadalil, padduman, dahil habayta sin Quran mahamulya, iban sin kakahinang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hinapusan matay mo da ka Islam, bastahon ko, in Nabi sallallahu alaihi wasallam tumtumun sin ako, iban sin kamo, biyayta niya. Inari niya, sa taftariku hadihil umma, ila 73 firqah. Suong dalawang na matumpok,
in ummat ini, ummat niya. Sampai mabutlaw na in banus sintumpukan nila, mabutlaw na kapituan tagtutumpukan long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in mga tao ini, ummat ko sa ini. Sa mabut in banus nila, matumpuk-tumpuk sila, mabut sila, kapituan tagtutumpukan, kulluha finnar, illa millatan wahida. Sa long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, in katan sila yaon, mahuru-huru pa apinar ka jahannam, malaingkan habuok da tumpukan, dahil hakapiton tagtuin makapasurga lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita niyo matay mauda ka Islam. Kapituan tagtutumpukan, naggugulal ummat sin Nabi, nagkakabtang sin kabtangan sin Islam, namakay sin pamakay sin Islam, naghihibal sin hibal, sin tarbilang din habang sa muslimin, sumagawa lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluha pinnar, in katanan sila ini, mahuru-huru pa pinar ka jahannam, malainkan habuok daring hatumpukan ini, in masalamat, haadlaw ka na. Na, haurin mabanus, in masalamat, atawa in majuljana, way bihan banus sin majuljana, kapituan tagdua tumpukan, hambuok tumpakan dain malappas, daing hakabansanaan, daing ha, long taadlaw ka na. Nakita ni matay maraw mga Islam. Unimbay ta sin Nabi, hawag to na nga suboyin kasahabatan hisyo na inhambok tumpukan yan ya Rasulullah masalamat, long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab niya, kita niyo tayo manghud. Long niya inhambok tumpukan din kanila masalamat, ma ana alayhi al-yawm wa ashabi, amunalong na in na maugbog maksusing kabtangan na maugbog biyasin pa maugbog ko bihayaon haarama iban sin kasahabatan hati niya hisyusyo na mamaugbog sin pag-arama na ogdeng hadarat sin Allahu Ta'ala biyasin pabaugbog ko, biyasin pagparagbos ko sin arama, iban sin pagparagbos sin kasahabatan ko. Arapon in mga tao sumulang, hakakahinang ko, maksusing kabdangan sin Nabi, sallallahu alaihi wasallam, iban na sin kakahinang sin kasahabatan ko, na arakala, dito sila hatumpukan kapituan tagdua, amoy in mahuro-huro, paapinar ka jahannam waliyadu billah, amo yan to invite sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dungdungan na to, in kabtangan sin Nabi inariniya, amurain na maugbog sin kakahinang ko, iban kakahinang sin kasahabatan ko, in malappas, wala in Nabi na maita, lilingan niyo, mabaya ka mo, malappas, atawakan makakadto pa kasabunnalan, bukuring kabtangan niya imiyan siya, lilingan niyo, pandangan niyo, bangisuin mata o dimihinang kaniya, lamod na kamo amin kasabunalan, arapurin tiyo-tiyo, ayaw kamo madto, karnain sila kalawangan. Sa imbita sin Nabi, diin na, inna maugbog, biyasin pa maugbog ko, ibasin kasahabatan ko, amo yadto, in hakasabunalan, in malappas, daing hakamudaratan di hadunya, labilawawa, hakamudaratan haadlaw kana, mura-murahan mga tautay manghuda agama Islam, bang mayan kita niyo sin Allahu Ta'ala taufiqan, hidayatan, maun pakapaamuin, laung ta, maka lamur kita niyo hatumpukan, malappas dahil hakabinsanaan, amuin, makasuod palab sin rahmat iban rida sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala, mura-murahan, in nasihat sin ako haruman ini, pagbarakaton sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bogbukan sin ako, muna ginhawawaran ko, lapay ingitan niyo katan, bang inkabtangan ko nakaamo, inyad to, insyaAllah Subhanahu wa Ta'ala, dahil nga Tuhan Rabbul Alamin, arapon bang inkabtangan ko, simiha dahil nga kasabunnalan, baha dahil nga kalamasin panghati ko, iban dahil nga laong tapanan sa atin syaitan, arapon in nakaamo, amo in bagbugan tayo, wala nakaamo, ando na ayaw tabagbugan, patubtuban ko rito, inwasyat sinaku haruman ini, mamaid kami halapal kasilasa. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah.